Lương hình hay vang ba nửa minta jodoh Cứ darah baru hay chốt bang Besalah raba Bệ bấn kalot là du mơ cứ nạc nữ rừng cọp xây mơ cứ nạc rupa Lam yang harta Yang penting tanhai abang Asai na sembahyang Gật keturunan lehnyan long Yang agama Taat ke Tuhan Gật kelakuan Soal rumah Nhân duyên bạc lum bồi đua Menanjid lam harta Beda nekalon keruman opatah manyang Keboyang rembang si insan lagi biola Beta nekalan keruman opatah manyang Tubuh yang rembang ki yang sang lagi biola Beda nekalon mekenang yang merah bibir Rupa yang tari adeti ledat harta Yang penting tanhai abang Asai na sembahyang Gật keturunan lehnyan long Yang na agama Taat ke Tuhan Gật kelakuan Soai rumah Nhân duyên bạc lum bồi đua Menanjid lam harta Rupa yang tari sinyauti hidang yang cantik Kulit yang licin an mungkin bahagia Rupa yang tari sinyati hidung yang cantik Kulit yang licin han mungkin bahagia Tapi yang taat ibadah sampai ke Tuhan Yang kelakuan yang kenyan istri solehah Yang penting tanhai abang Asai na sembahyang Gật keturunan lehnyan long Yang na agama Taat ke Tuhan Gật kelakuan Soai rumah Nhân duyên bạc lum bồi đua Menanjid lam harta Beda nekalan keruman opatah manyang Tubuh yang rembang keinsang lagi biola Beda nekalan keruman opatah manyang Tubuh yang rembang si
si insan lagi biolang. Beta nekalon mekenang yang merah bibir, rupa yang tadi sinyang tilatan harta. Yang penting tak hai abang asai na sembahyang. Gad keturunan lenyan lom yang na agama, taat ke Tuhan, gad kelakuan soai rumah. Nyanjin balung boy dua menan silom harta. Rupa yang tari sinyati hidung yang canden, kulit yang licin han mungkin bahagia. Rupa yang tari sinyati hidung yang cendeng, kulit yang licin han mungkin bahagia. Tapi yang taat ibadat sampai ke Tuhan, dan kelakuan yang kenyang istri solehah. Yang penting tanhai abang asai sembahyang, dan keturunan yang lom yang agama, taat ke Tuhan, gad kelakuan soai rumah. Nyanjin balung boy dua menan sit lam harta.